awan ti kwa na nga linya. So nga kasla basbasahan pa ilang kakaslagsin na ay kanta kasla ma-intimidate di matam ta atidog. May sapay daga di linya na medyo atidog matlaan. Kanti kasla ko nga talaga eh. Makiti nga pa sana ang ano di kasla agretiro ti maestro. Sana kasla ibang bunan nagna nagdi pagregatan na nagdi nagbalit na kapadasan na while at the same time katungtong na through a letter DJ ni Aristotle. May pekit DJ play of name saya ta Aristotle tapos kabsat na ni Archimedes. Sila kwa na napintas ti masakbayan dagiti nga kabsat kasla kasday ta kwa ta naganan as kadagiti nalalaing Griego. Siguro lang ko napintas na yung content ngam siguro ma-organize pa yung basit tap na ma-focus nga di pagbagate idikalman nga at dati pacing na cadence na nga tan tapos boom aji pagbagani mang jani pa idikalman nga aji emotional strength at the end nga boom kuna tapos lang ay ti mariknak namin kadagajay talaga nga napipintas nga dani yung basaang nga kasta tapos into no mabasang di kasla last few lines adyan nga kasla ay either kibay di baroko mo no talaga nga wow unang di ungto na so nga siguro kasla ma-tighten pa di images kasla ko kan makaimula iti key images ijay say di damo basta siguro makikita nga images dito ikot ko di lesson plan kasi nga ikan iti emotional power nga mausar mo di image ti lesson plan di image ti may isang nga teacher nga da iti blackboard di images ti estudyante nga susurat no gad-adal kasta tapno mataiten kan adyo dati kuana adyo bubagata nga dati kuana